Yesu Kristo. Haya, kwa ufupi sana ningependa tuangalie kitabu cha Yuda. No wala wala tutwa ebuko nila Yuta no kilungo kimwe musola we umonde twele kusisi muno ni verse 5. Yuda verse 5 ndo tutwele kwa twe umonde ende kusoma nikenda tukwate context nesa twele kwambia verse 3 na verse 4 asifiwe Yesu Kristo, ili verse 5 hata na kuendelea mbele zieleweke vizuri. In fact tukimaliza zingi verse 6 onaingi verse 7 tukaanza tunapata wa kusoma verse 3 na verse 4. Anyway, umonde no verse 5 only. So what does the Bible say? Andiko mange myasata endwa delane yumbanitie kumwandikia inywe ubowo otange witu ithionde na ingeiwe kumwandikia inywe ngimuta mukitie ola muikio wanengiwe atheu evinda olimwetu nondo kwe ando amwe melikitie na kimbithi ando ala maandikiwe tene osililo ando matamukia ngai na kia liola mumo wa ngai waitu wethiwe uthei wa kwika mimeo mithuku na kumukaya mwamuli na mwiya waitu niwe umwe eweka Yesu Kristo. Then verse 5, na yu ningwenda kumulilikanya onakau ni muminete kumana mundu wonde ondo mwiyai waambie kutangia andu kumaumia nde ya Misili na itina ni wamanangie alama taa etikila. Tuombe. Ebu Bwana wa mbinguni tufunulie neno lako na tukifika kubarikiwa. Ewe Bwana, ufunuo huu utulete uzima ndani ya maisha yetu, katika kutembea kwetu, kutoka na kurudi, kuamka na kulala. Bwana, katika kazi zetu, tukiwa jijini ama tukiwa mjini, katika jina la Yesu Kristo. Tuimanise na veva wako mutheu athukumendeni wangosi tu akimanda muno kutudhangaze kweka ula wailu kulingana na neno lako siku ya leo. Jitukuze na jinue milele. Na kwa hayo Bwana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuko kube muno. What does verse 3 talk about? Verse 3 kwa simple ni kutudhangaze muno. Yuta nuno tuaji tuwokitie olobo museo. Asifiwe Yesu Kristo. Let us defend it. Let us fight for it. Ate we Yehova nondo already nitwathimetwe na mawathimu asu me verse 1 na verse 2 na tuimatungilela umonde kou tuwokitie ola ubo museo mondo onoku kitia kendo echo kitia nondo ni chao ni kiseo. It is worth defending. Otondo nyana atakusi andu mamnuka wa chumwa ono ubo museo to wokitie nondo na kuingo ya kundu wendete watu mana ningie kulyo they fani dha ilungusie 10 na naweza kwethia nena manaka na kweli andu mayuma se ilungusie 10 nondo maneti ya makulyo mele utusanisia lakini wa mosa na bayo loboka na masani wa edhani batoneka mundu akumya kilungu chawo na me oneka kuma kilungu chawo yangi mu masia chawo bado no moment yo Christmas bado no moment ye nesi alambe na mondo ange meke babokana na ma challenge na meati enda usisye musala wa kuonde wala sikia tata wose wonde tata wose wiba uda wali kile chao mwi onela sia kuute ona sondela wa kwati onasia onengwa na sionde okune kilungo chao cha 10 Yesu siba sionde na wisisia edwa kilungo cha 10 nikianana ndembo sionde ela womisie elungu ela feki womisie na Christmas waumia unarambe wekata waumia osisi edwa nisia nene na kwa nini noni ya modhio mona mana sionde kombana sia lazija ela mamudhu kumenge inasio ona sisi alambe ipikia kilungu chao cha 10 kila chao na ningo mutaki umunde Christmas kidai otuyo onakumatene lakini chakiti kwetu nondo ilungusie 10 itiba nondo andone mo kengana na hiyo kazizi ya kwanza Christmas tayuko huku itonondo yupa hiyo ndonge tweka tachoki mbe cho uende lakini nondo ilunguni ando tichao tia ekeko na mea kibina ke laisi otondo mwana ke okweva sia mwetu wiwa abe laisi imomande ambesa sionde onatai
ai mutume ambese so ndeona hata kaba azioneke kaba ole nakabyo afadhali ashike ngeta kananga usame tweba za modhenosu ukamwenda ngaina ukaenda uya wake mbesa sio mudhukuma itika kwaye ukakula sia ngombe noni ngomonenga muyai nondo numwendete ngawaya ngombe ndike kata ndukaswania evani zozi ibonike hata hivi uyani wao wange evawe monene wenengani no nguku no ngombe onani munda onani nomba ndwikilota mudhukuma ngai nacho. Praise the Lord. Nawe ukanondo tuimwendete nasuma mudhembosu obo musoma yukitie ndo mayiko na bata wacha wao lakini alama wendete pesi ndumbingi sya kukitie olobo museo hata weyoba adhafu nitokwewa na kweli ona baile yako lika mumanzio mo Uvungu mingi beto ndo uwendo ndweba wa ubo uwendo wanga ndweba ndio kitumia ndo mabalani kile it is inevitable. Nonetheless tunaambiwa to defend olobo weba ulatwa anengiwe nduba verse 4 to defend niki nundu kwe ando amwe melikitie na kibithe ni kwasekana ote mwe ndo mamana ate weyoba ote mwe ndikata ndo mamana na lasi ati ando ala maandikiwe tene usililo ndeto Yesu maandikiwe tene na manise twekwa kano wasoma ba maandikiwe tene with all the respect Yuta ambio kwoti tumesola twe bando yulua undu maandikiwe tuwende lakini nde kwoti tumesola kwoti Ngelekany'o siando utianyoni moko alamekieta alimuama Uvungu na masi lelwa na kwanza on the verse 5 verse 6 na verse 7 nundu Ngelekany'o ya yuti meko yawe une nugo mekie dalimwa wasoma verse 6 mabwa ala laika matie bandu bo na moka malika kuundi ona moni mana ngikena mekata na madhela na indi finally verse 7 Sotomu na Ngomola ni kwa sekana Yuta eosa ayuti akana Isilaeli alaika asu matasu beonene wo na Sotomu na Ngomola Ngelekany'o sia wadhani tusikoti totameta typology eosa ngewasio ta wadhani wa Muminukilyo wa adhani alame katika tiwa hito. Praise the Lord. Na mwadhani ame na mondo mao motuma utamona eba wendwe mwe eba ubo musondo wendete mandiko mange memetwa verse 4 kana matina kikio matamokea angai. Asifiwe Yesu Kristo. Na twiko yako asu tulisema mundu wikikio ni mundu weye kalasia na unena angai tawiba Yesu wania ukithikila bandu nangai kwi maundu uteka nangi ulika tuende nundu ngai ni wene otondo mundu winaetheka na inyala no munenga ndaya uitunga eneze nao. Praise the Lord. Nundu be mundu sia yesi lakini anduwa ona Yesu Kristo mesi ekilabana omamwita mwiye wa na musumbe wajao ona no mesi mandiko mangi alame kwasia sio wote wamwitao Bwana. Are we together? Ano meza masomete ola muswa umei edhani mumbeta mwiye nikimuteke kamondola ngumwiya mwigata mwike lakini ona mesi mandiko mangi ni motonya nimekwaliula mumo wangai weziwe uzei wakweka nimeo nyao meruko nundu nimekwekewa kwende unakwatia nundu nimekweka hata nimekwekewa. I think problem yokai elame uko na basa metikila makona Yesu tawikita hata tometikilete elame uko na basa tokomomisia makona Yesu tawikita hata tomomiasia. Praise the Lord. Nela mona tamabu eka vazita mevo mona tama Yesu tamekita hata tamabu wikitwe kwa koteke ndo fani na wono sio wanakabau Yesu Kristo watutumie kwenu nundu pyandu wanzutao teni lakini pastor mambe ya kulela kiditoni cho ona andu nimeka hata no malela ando malazi ya pastor towelewe madhulu kana Yesu eova na yuma itume amumo wa Yesu
the license ya kweka nai na indi finally nundu nimeka nai nundu mumo wiba wibo sisi alo nimekulia ni tu kweka nai ni kana mumo wiga hata wingi be na nundu wa mumo ni wingi biye kwa odone kauzaini kana Yesu Kristo mai mutala hata muamuli hata mwenye nundu ya Yesu Kristo ni muamuli na ni mwenye mundu onde ukumea meke malele kweka lakini nundu malika odhaini nimekona nyakwo Yesu ti mwenye ati muamuli. And therefore verse 5 na yu ningwenda kumulilikanya ona kau ni muminite kumana maundu onde undu mwiyai wambie kutangia andu kumaumia mbe ya Misili na itina ni wa manangie alama taika hata mataitikila. Praise the Lord. Kweka nambia na umanisio wambe lepo ino ya ngai. Hallelujah. Nona bala verse 4 mandiko mande imotu ya nundu kwe ando meli kitia na kimbize ando ala maandikiwe tene usililowo. Alright. Na yu endo tume Ngelekany'o ya ando ma Isilaeli ndamu mameati undu wambe kananga yu mtumba binduka edwani wakanisia nai ono mundinu kanisia chao edwani wathima mwekeku ono mundinu wathima chao mwekeku edwa alama mumandani mamona mimandikoni mangai ona yu alama mumandani meka hata mamona otondo ana wagothie neso kwa takana akibodha na kithito na kithiki kingi no ugo alama bodha au mundi makekata makona. Praise the Lord. No tondu abalamu mandiko mange masia walk before me and be righteous indi avikia kwa dhimwa ono kuni wake kana kekata kasia wana atwika mwosi wa mwadhimo manene. The same is true even today. Asifiwe Yesu Kristo. Na kwa anake maitu otondu Yosefu womisye matatwa ona esotu wa wakolokoloni batibala yobo utumia mundu wake wikidhito. Asifiwe Yesu Kristo. Na Yosefu ambiwe dhasia mwelo nundu ndae kolokoloni tu ona ndae katika utumwa peke yake lakini ona utumwani na kolokoloni ni uhesiwe ni mundu wake dhito lakini lotabu andu wonze nundu andu amweni mako vao kwa ngo na ni wowe chakokwe na ni wowe ka 3 4 5 lakini ndona ni omwelika hata ibinguka na lao umwea nukuma na kidhita kadhasi ya wasa ni dhukuma nginya inde. Let me tell you, you're not the first one to go through that. Hata Joseph alipitia. But let me tell you, the God who raised Joseph, mundu mulungalu na mwikiku na mudhangau, is the same God who will raise you if you continue to be mwikiku na mudhangau. Asifiwe Yesu Kristo, is the same God. But same time, the same God who judged sin is the same God who judges sin today. Kungelekana sonde si bibiliani, positive and negative. Even today, they are still valid. And so we muno ngeyola wana ngende ibinada no ono munde eoba nande basa muno komya nangandi mandiko mange imasa nande kamya nangana kiwu akanya nangami omwaki ate we yoba kaso mange wa Sodomu na Gomora ola wana nge Sodomu na Gomora nondo wawabe no we ananga ndo wase bindaziva dana binduka mundu ngaindeka hata nda binduka nda yuka. Let us be careful. Let us be warned. Ate we yoba ondo watu ngai u wekie mondo wa Isilaeli ni ngai weba. The Bible says clearly ngai ula waambie kutangia andu kumaumia mbe ya Misili atucho Isilaeli ngai usu waambie kumatangia mwiya yusu wabike kumatangia na hindi tina mandiko mange madhasia na itina ananga alama taa itikila mwiya usu ni weba. So that is the second question. Na hapo wacho nwapeleke kwa shule kidogo hata we yoba. So listen, mandiko atu na moni translated from other mabuku. Praise the Lord. Ni translated ningona ni bato nekai buku zeza translate we kuma King James kwela mekalile nzema translate buku zema missionary pamwe na telesiamo ona meona mabuku ma Biblia
walitumia King James version nundu sindu mbigi siva sana nete undumwe na King James version. However, otondu omaniwende kongeleka. Wameweza kupata mabuku makatanaki. Mabuku ala matumiwe kutranslate King James ni mabuku ma 11th century AD 2024, lakini mabuku asu ni ma 11th century ni ma 12 kendo ma 13 kendo kisa waende, lakini kwena mabuku ma 200. Yani ona miaka mibodo kuma Yesu wekata bwana ambata yetuni webele bodo kuma maniwa make mekuunzi pe mabuku yu mai bila dhiva